Sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2 ialam do Conrad K Sangma uban bam smai lashai sngi kum Myntri Rangbah ke Jylla kandon arngut ki Symbud Myntri Rangbah bat kini kidei na kasem jaka National People's Party NPP. Kini ki Symbud Myntri Rangbah kidei National Vice President ke NPP bat MLA ke Pen Ursla uba Preston Tensong bat MLA ke Nartiang umas nyau bahalang dahar. National President ke National People's Party NPP Conrad K Sangma heni kesngi ulapan bena ba ke Sorkar MDA2 kan kenthop ia prangut ki Menteri Sorkar na ke NPP arngut na ke UDP bat mar uwei na ke BJP bat ke HSPDP. Kat kum ke khubor bayajan bat ke MDA2 layat ho baki MLA ke NPP ki ban bam smai kum ki Menteri Sorkar na lor uba Preston bat umas nyobha ki ban bat ia ke shuki Symbud Myntri Rangbah ki dei ikong Amprin Lingdo MLA ke East Shillong uma Comingwan Umbon MLA ke Ralyang ET Mondal MLA ke Phulbari Marcus Marak MLA ke William Nagar bat Urakam Sangma MLA ke Ronggara Siju. Ki MLA ke UDP ki banyo ek shuki menteri ha ke Sorkar MDA2 ki dei uba Paul Lingdo MLA ke West Shillong bat uma Kermen Shilla MLA ke Cleariat. MLA badang shujob ha ke sin ke beningkong na ke HSPDP na mau That Rashan uba Shakliar Wajri unyo ek shuki menteri na ke ni ke parti bat ke BJP pan ke lejit MLA ke Penthor Umkra uba EL ka khubor ka bampat laban penting kena kaya thu ba presiden ka UDP baru MLA ka Mairang ba met ba lingdo ulaban wan phai biang kum ulam phang ka ying dor bar thau an ka Jylla Conrad ni kesngi ula pentep ba ka NPP ru ka terwai ka kerteng jong kurtong ban ye kun ye ka election syaka shuki lampang ka ying dor bar thau an bat ba udang ye kren menta bat ki parlok bayadon ha ka MDA2 ban yo e ka jing menjur lang